Twasoi golesanga moro ntugwetera so moika twamanyire ng'ang'ana liao ndiko koiranira bosa ndikore kelikuwa litumeire bono manene kwana mana intwe bunora rurire beya na kugo sabasi Yesu yoro motorio ito. Amen. Igoro ntwaligereti igoro ya bagaka jana tuliweza kuangalia juu ya wazee tukagundua ya kwamba wazee ni vichwa katika familia na tukagundua ya kwamba kuna baadhi ya wazee ambao ni mapega maana hawajui ni nini inaendelea. Na kuna baadhi ya mafungu sikusoma kwa ajili ya wazee. Number 1, kuna wazee wanapenda kugeuza signpost. Ikisoma Gesima Primary School, yeye analeta anaweka Nyakongo Secondary School. Sasa ikiwa mgeni ametembea Gesima na apate signpost inasema Nyakongo Secondary School, atakuwa amefika mahali alikuwa anaenda? Irabo montolentire signpost yae koro kugesima primary arete Nyakongo Secondary omogeni aracha na amanye kiagokora. Kwa basi kuna baadhi ya wazee wakati anapenda msichana, anapenda mwanamke, anamupenda, anamuoa akiwa na mtoto msichana. Alafu baadaye anageuza mbao. Lakini Biblia inatoa mwelekezo kwa hao wazee. Biblia inasema ya kwamba ikiwa wewe ni mzee na unataka kuishi siku nyingi, ufanye yafuatayo. Naomba Biblia iseme 22 verse 6 and 7 Deuteronomy. Bagaka bari bakona gonja onchorane bao kwa manyako nganga mabu justice ya mabuateteka mugakaka ngabono na ari busongo akurwane robo gimabuaye mugako ndebwenzi otaete komenyo bogi mobono botigarete amangana kubugati na ara yao kerabe abego jaka abe ngakwanyolire geswa kyanyoni kere igora somote ekebunge kine kya bagaka kerabe ngakakwari goeta nkwanyore gesu kyanyoni kere igora somote. Goseisa aselioba. Aseliroba. Aseliroba. Goseisa aseliroba. Na onyore enyoni engina. Omanye kuchigoro nanse. Onyore enyoni engina. Era ile gosa magaye. Gosa magena. Gosa magena. Toba ise koire enyoni elia amona magaye. Toba ise koire enyoni elia amona magaye. Iwo. Gokonyora mangana bunayo. Okonyore enyoni engina era samagena toba kore mistake aterengo opportunity comes once and forever ngoma yetekerege sio ngabaro komogorera nye chikonya gutura gigekare guchibuone aye gokorane enyoni yako gokia buatie njira nenyoni yoka okonyora na makogokia buatie njira na mage. Verse 7 kara kore gongi gekoba magoka oira magoka korende nginero oye tigairurukegende kora kora igonebe buyasone naende nobe moyo asenga kientambe igaba gaka baminto onya gotagete to akwa magena aye chore kemo onya enyoni yoka Nyanamage amagoka gosamagena abagaka yura ondovu tutenia restiten ekina ende tindiko alegwetani hapo. Naomba Biblia iseme katika lugha ya Kiswahili. Kiswahili ngeyo iko bantu lero mbaye bakorandiru Kiswahili achire kende abagaka mbale banchete chifamili chabo. Kuna baadhi ya wazee wanapenda jamii zao. Yeye anapitia supermarket anafanya shopping mzuri ile ya juu. Alafu baadaye anapita kichinjio anapata nyama kilo moja. Anachukua nyumbani. Mama anaacha maneno ya mboga, anapika ile nyama, anatengeneza vizuri, akileta kwa meza. Mzee akiona nyama imeanza kupakuliwa, mzee anafungua faili ya mashtaka. Nasikia akiuliza kuna ile paka ambaye alikuwa mweusi alienda wapi? Sasa unashangaa na paka amekuja aje wakati tunapakua chakula.
Akitoka kwa paka unasikia akisema ng'ombe leo hazikusiba. Sasa unashangaa na huyu mzee akona taabu gani? Sasa mama inabidi anamwambia mzee, ungefanya vizuri, ungeturuhusu tukule kwanza. Alafu baada ya kukula ufungue mashtaka. Hiyo haitakuwa shida. Alafu anatusi mama akimwambia ya kwamba wakati umeona nyama hivyo ndivyo ulivyo. Sasa wamama wa siku hizi hawali nyama. Ni kwa sababu gani? Mama alikuja kuunua ya kwamba wakati mzee amenunua nyama, pressure iko juu kila wakati. Bangi namba atika kulie nyama. Ekiagera karomo sacha agorire nyama, igako akoboka buno boruwaire matembore bogokira bwako ganyamorogoba. Wakumingeta ari kumbuga taririmo gasoanga nagene nyagitari kenda basi bono ogaruka. Mongero jotango mogaka. O ari gotika toraragera rende amangana ndi ntunyakwana. Abone ga karoro chenyama. Bona bangi namba atika kulie nyama. Tari go yabasinya. Abanyora ngekero gorete nyama goro motindi mune simba. Naomba Biblia iseme 15 mstari wa 16 mpaka 17 Mithali. Anya buku ya Kiswahili tiyo nkora ndiye kigusibu na chabarate gosokia masakara. Okay, soma. Merangani ko sinate hapa 15 fungu 16 na 17. Kuwa na mali chache pamoja na kumcha Bwana ni bora kuliko mali nyingi pamoja na nini? Na taabu. Wagore. Chakula cha mboga penye mapendano. Hapo sasa ndio mama wamefikia. Mera wacha tu akule mboga. Hata wakati corona iliingia nilisikia wakisema ya kwamba ikiwa unataka ujiepushe na corona, kula nini? Chabete nyagotake to menye corona tego ikira aya kali chingeni, kali enderema, kali risosa, kali omatere. Mogusingo somale nge osona akuli. Mbuya ko bane binte binge. Ine bukwa soma osene binto byao. Oe te kara manyega kebungo kerio nsingo kwana ni maete lingana ligo chaka lingana liregati lingana ligo kora. Egati liko gare kebungo bosotara soma mune bukwe gateba. Soma ora mune bukwe gateba. Binte bike. Mbuya ko bane binte bike. Kobwa ko bane chinimbo. Kobwa ko bane chinimbo chinyinge. Chan. Amone me chando. Nade soma ko jinze. Mbuya kolia chingeni. Mbuya kolia chingeni. Wole no bwanchani. Kobwa kolia chinyama. Kobwa kolia chinyama chechi ombe chinoru. Na moge chaini. Ane moge chaini. Iwa ngina. Yasa tiga to konye tuanche chingeni. Baka kana yesa ka okonyire kwa golire nyama. Litukolie nyama tiga mazitaka. Tiga tora beka bonu ekiagara ntora amanya. Njenso me mungo bigo tebanga kende kionsi nyasa go sinna kera karabe kamun bono gatoko be kamonu takora sibyo mondo jiarare kwa manya kwa moenyama. Aomba niingie kwenye mada leo ikiwa ni wajane, yatima pamoja na wageni. Wajane tuko na aina ya wajane kulingana na vile mtu amejiweka, na tuko na wageni mbalimbali. Sasa kuna baadhi ya Wakristo yeye akiishi na mjane anamuona tu ni mjane, lakini kuanza kufanya vituko, hajali ya kwamba ni mjane, hajali ya kwamba ni yatima, hajali ya kwamba ni mgeni, lakini akiingia hapa nitembe nawe Yesu. Obe moli baswaeli ya saeni ntare naye mabu koda ndiye kegusi iwa abantu bali nyasato sese ni tomenyete n'ababoraka, tomenyete n'ekintakana, tomenyete n'abamenyi ao mwana omoise komino, mwana omomuro omino omonto ligete
ababonsi no tomenyete na barabuo naende na bakristo tole. Number 1, ababura kaba nechintakana igo babwate emechando right from kurwa bagambi. Omobora kochi koira kesi kende ngaki aminto gaki gubuno kirigiti akorire mugambi amatenga TKK gongaki toa kitu kidogo. Omobora kochi korera igo anyora kende nkeriande anda barogo chikorigi ngatika kobesa bamuraba mugaba asenge ncho mugambi arire oruomanya gotugutekina gocha sabatureti abatureti bakomosaba chiko bora bamotenga ntuntoro chiko sentonyare ekekeire gochibosirioka inki kiagera asenge ncho yeri yaki chintakana chatikara chioka bana batigara boka ekatigaire boka onde bwe abanga bangemba linde oegu balinda lakini obasibyo bororo oba emechando abana bali bachandika lakini balera nyasaye bwa mabera amange nyasaye ise chintakana obarorera mabera chintakana baba babui mondondo banogenda ore tumurikwa muriku morere tana koegurongori ebekiro sukari ng'ombe nekamwere gagokama lakini chaetanya gokora ki ekiagera na chaka nuo musahara muriku tana koiru kanisa ekiagera arairwe kanisa matukane nemotienyi kugata matuko 30 ng'oko ya matukane naenda ache gwaka no murikwa otigara kogo sibichi anga muriku otigara okorisi chiombe muriku otigara okona koruga muriku otigara okona kosarere bituma mokungu borongo iche kanisa kwa iwo gotera mochaka no nyasae elia ka yesesenia oro kuminga ga yeruete sabantu tarue sabamenyi ngakibona akora taka abande na Biblia egoteba nga rituko lie sabato nonya no momenyi ore mwao akora ngaki oro nkuminga rende ngakibona omaze jiga kinjire togo ikatue kumba amarika eta mogongo ngakare kumba mariko ayagoeta ekiagaro ko uwo monda goteba nga lakini karatiga tigango turatiga mangana yebuku gatogo tiga mangana yebuku na arari togoja mune birangara ribye itobire orota getinaye gukurwa onya kwe boli ngoma menyore muwao erabangu akwa na kiarare rogoteba entakano bwate buo erabangu akwa na kiarare regoteba omobora kamusinya inenere orabangu akwa inkiarare rogokwana maana wakati Dorkaliaga wachane walikuwa wanasema kanzu kama hii nguo kama hii ni nani alinipatia ora yakwe boringera abakende nkiaba mobora kana kwane kende kia igoro yao gosegara tena amugate ababaronga chebirindo gakondo kurenga tigakwe nembera yaye korenga ki elio imaye dini no ore ora nyasaye tigatokonye gatokurwa bona ajakira bagambi umate community policing no ere abatureti no bare bachandeta ababuraka muburaka tako ira kende kiaye igare goeteri gura isi yoko igungwanginda bosa inkara akorete ki amba Biblia iseme 1 verse 23 Isaya yamo ebunga 23 Isaya wakuu wako ni waasi na rafiki za wivi. Kila mtu hupenda rushwa. Yani mchane kesi yake haitasikilizwa maana hajatoa rushwa mpaka ule wakati hana kitu chochote. Alafu ufuata malipo hawampatii yatima haki yake. Yani wao yatima wameletewa ungangano sukari ili na wao Krismasi watengeneze kitu, lakini unasikia mwanaume ambaye yuko hai na bibi yake yuko hai na yeye unasikia akisema ya kwamba na mimi hiyo unga
msiniruke. Wewe umeanza kutayarisha mazishi yako. Alafu wala maneno ya mjane hayawawasili. Yaani maneno ya wajane sio kitu cha muhimu kwao, maana wajane hawana nguvu. Naomba nikufahamishe ya kwamba kesi ya wajane, kesi ya yatima usikilizwa mbinguni hata kuliko hapa duniani katika jina la Yesu. Naomba Biblia iseme Kiruga. Abatangani bao ko barabasalia. Nande babeira abagisangi baba ibi. Keroyo mobo ganjeteli yaki. Igaro mwango kwerigerie bitoki. Mbali korwanera chintakana. Nigo bakwanga koigwa amang'ana ababora. Nigo bakwanga koigwa amang'ana y'ababoraka. Indi bakwanga koigwa amang'ana y'ababoraka. Iyo mosacha akwete agakora application mazi gosega ligete gosega anjeti mazi application yana ro manyete oboraka agateba nga form yetego eta form ikatupiriwa mbali. Sasa kuanzia hiyo siku ikiwa alikuwa sasa hataki kusikia maneno ya huyo mchane. Manini kuhusu wazee wale ambao wanasumbua wajane na yatima. 22 verse 22 to 24 Exodus. Nkwana ankora ndo motabuka wana nzinyunga yango kirati ikwane kyata ikuigwe. Igwa abasacha bali bakona kotebya baboraka. Nkia ora asali. Arogo ikorukende ebitungetia ababoraka bali ko bakorera egento gia change serikali yatebire ababoraka bali kwa marieta baye gumo sahara olika korwa otumoyo ogenda oli moino otuma korwa ali moino ogenda ngumbu ngoma eto mukungu oli ole ngumbu ali ngagaro mochwachi sana erego na mutuma aye aro mochwachi njeraki aro mochwachi. Okay, naomba Biblia iseme Tochando mobora konde bwensi. Goso mwane ntakana. Kure. Oya Bible baye bakure. Chako bachanda abuo. Kumara. Na barabu ko bararera sende. Ninyi kwekerero kiabo. Ninyi kwekerero kiabo. Enda mwamo yanena yoke. Na inche nimba itene mioro. Abakungu baino batigare barababoraka na abana baino batigare bare chintakana batali nabaise. Igo kogo chando moboraka kogo chande ntakana manyanga gwachakire sabali go chimocheri. Nonyere chiwa ochira arosie sanduki ya ochiomire. Egento getigarete na yotarara mocheri emeroberia korukoruka buoyigwe. Ekiagera inabidi kama ibada Mungu atawaua kwa upanga. Wake zenu wapaki wakiwa wajane pamoja, watoto wenu na wao watakuwa yatima wasiokuwa na papa yao. Igogoko na kokora kore bituruturu manyanga anza igano okora hakanerwa. Unapochimba shimo chimba kiasi, maana uenda utatumbukiza ndani, maana wewe ndio ulichimba. Okore mengoro karare menyenge yorama oncholeri abora soe ngore ime ronye turi morebi igogo chando muboraka ogo chande ntakana omwane ntakana ochigocha buo nero kolisi chiombe nero go chimogondo nero gokora kende gionsi omorikwa kwa bwate go kwa moseria omwana oyo nonyere sukuru gago chierobororo omwana oyo gago seri gukurwe sukuru boire eliembe gondo yabo nayo korema. Wao ko bakoragera chintakana mogondo chikorema. Wao ko bagosoma chintakana ne chiombe chikorisia baruanerere tata ayoba. Wataru kwana goteraga. Ende kabako bunge anti igona abana mbayirenga emo. Omwana tenga mami igona abana mbayibere go chiarali. Ochomo iso. Aiwo mokungu o kwana byanga na baba ali mwa uba go chaete igo no mana bali mu ba chaete omwana oyo. Aya. Mokungu boka maambia rosie turungi kosorosie chae abayo bana kangumu entakano nyetenga siba genda akiingia darasani anakaa ngumu kama kangumu.
Gako gende sukuru emetio motu muna kangumu eri kwa moa. Koge kobaga gwani purasi gwani tiri. Alako kwa na rechi ngurua kate ngena liri chibu. Chai to chando mwane ntakana oya baibuli baya bakolire ki. Bakure na ndio maana unaposoma 49 verse 11 Jeremiah. Biblia inasema nini? Jeremia merongana na kiande ibungo iko na kama. Batige waacheni waacheni watoto wako, waacheni watoto wako wasio na baba, wasio na baba, mimi nitawahifadhi hai, mimi nitawahifadhi, na wajane wako, na wajane wako, na wanitumaini, na wanitumaini. Ikiwa wewe ni mchane, mtumaini Mwenyezi Mungu tu. Ndio maana Biblia inasema wachane wako aina mbili. Kuna baadhi ya wachane walio wachane kweli kweli, na wachane soko huru, wachane uhuru na kazi, wachane break. Yo basi ikiwa wewe ni mchane soko huru, Biblia haijaruhusu hata watu wa kanisa wakusaidie. Ama Biblia iseme onye koromo bora kasoko huru. Biblia teli kwanjira nonyane kanisa yako konye. Igota kunye kujandika ngaki kanisa etankonya ekiagera ye gobwato urwe isaine kerege nto igoko gekora igokonyora free of charge. Ona igokonyora free of charge Paulo tali goteba ngokonywe. Naomba Biblia iseme 5 mstari wa 16 1 Timothy. Timotheo wa kwanza 5 mstari wa 16. Biblia inasema nini? Mwanamke aaminie akiwa ana wajane na awasaidie mwenyewe. Arafu Na kanisa lisilemewe, kanisa lisilemewe ili liwasaidie wale walio wajane kweli kweli. Yes. Wanaosaidiwa na kanisa ni wajane kweli kweli, sio wajane uhuru na kazi. Hiyo basi wajane kweli kweli wanafaa hata waheshimiwe. 5 mstari wa 3 hiyo 1 Timothy. Oliweke usigwatika. Hiyo 5 mstari wa 3 waheshimu wajane. Osikaba boraka abara baboraka ngaki. Igaba boraka mbale batalia baboraka boli. Barete teme chande mechi yabantu. Barete tobo kongu abakungu bande nebirero bare barabunera abare. Ekiagera barabuwa bakonyora ku Rwandons. Oyo taliko abakonyora ku Rwandons yigubuna bakora pamoja na hayo verse 13. Pamoja na hayo amonayo karatiga na boli ngane riri kire muna kwaso nayo beoro kereirie ko baboro ababura kaba uhuru na kazi mbali ko chimeremo beoro kereirie ko baboro naende kazi yabo no goetana ne nyomba se nyomba anda barotali obworo bweka igo bara batora toria bakwero ciana mang'ana y'abantu igogoko bomoboraka kabomoboraka bera buo naende kware gukora gujiza batanga bagukwana mang'ana atagwenereti agukwana kende kionsi kegojo motu naende ngai oyo ingongo tebi ekeinki na kwana ere agukwana ani ekiagara kiregento kire free of charge igogoko bomoboraka kabomoboraka boli oyo maswali ataliko na koba akungu baraba basacha baba bare moyo nonyenje saka moya abanyuga nyugi banyuga babora kaba gozeba banyuga tata ketimo bora keso kebuya uko baba rende ndoche grande gochikonya ako suiyete lero kwa be mata mubosanyo otokore tuzukuru aye hey yani mondo takumeti tata ketiaro na mobora ko golire kende kengao ata ketari eso mobora karenge aira na goja maega na gokura goja maega igwa bakungu balia 47 verse 8 and 9 Isaiah arangana na Isaiah bere bungo bitatu na kianda bakungu bali bako na gosumbwa baboraka aba lero taiko tara na maguru lero ne pachachi ya moira ne TBS moiso de ya moirete inarora ina ya korora narora ina ya
Mercedes Benz ayetiga nonye ne turere moire ite mechando yao. You are less concerned. Soma. Asa yo. Asa wanjete kwego kia. Iwa mangana aya. Ayo ikarase tena kwegara. Wateba se nkoro yao. Inche. Onde taiyo otatiga nje bueka. Tingo tigwa imbo maboraka. Ose tingo kwerwa na bana. Amangana ya bere. Amangana ya bere. Nawo chere mo basokano. Kelimo. Asali tukelimo. Abana baomba kwe. Omusacho akwe. Abo maboraka. Ayosi nago chere. No nyobaro gibuao, no bolingo libuao, bire binge mono. Otera be koretego. No genda bukamba. No genda arali. No twara, no genda Nigeria. Igibe terereti inabidi kama ibada. Agungu bare bako chikungu mwano yare boitiru. Ichare ngo mobe. Kona igo gaki, igo. Igakwa. Okupi. Mono mana nga moja liare. Gaki igo. Nyasa otokonyire. Ale goja koira na goja ngoja kongantare nga bantaere kere. Ndoko ga ndogo ikororo. Jami momindo. Makweli aya akina beke bago noyo. Sakoli liate beke rai gumo kule. Igate bangonya chinga kichire nyasa torokeire ndiri. Otigo bakora. Mangana ya baboraka na abana bago kwa. Takona gusumbu mubora kabuno utagete. Takona kobekero mubora ka magisi. Tikuwa tigere tuwo morende. Nonyara bangina bali bakoro kwa bakobiara. Abakungu abange bemenye digitaoni. Bali abazaja babo bakwete. Inkaro mongena jagete ko muburukania agateba ngaebu ona ate kunyarekana. Nande go chinje mwana ona tabo. Inchendo je tindo che kindoche. Elino mokungu olia karosa akabwati njera akanganya. Ekero mokungu liara nyoro borwaire bomoite nobo mokeresto amanyinga ya goikari gigwa sore because you are the kosa bagina bare bakoro kuchikorera ako chikororo mokungu onde okwererwo mosacha oyo mokamu murabugo monginonde ole ntobo gengi tata ketinyombe yegenderere ojobo na ide baba muaboka gaiga muabokire na ndu tuabokire na buganda gosiomeri aba bono nabugango tebiga nande tungira kina nande nabugango ane nyoka ataracha goja na baracha goja omongino oyo tora mwegembera kibasa kiri kya matanga mbako ete nayo bwate mbako ete nabugango akiri iga to komenya onyamba ko ete biyo yabakoe onganye kurwa ogende keroka oiguri biasara ekiagera omongino oyo no mubi iga nabugango inyoriga gochio mongino ya genda koyomo mulo ya koru mocha ligucha aya to gochi mocha li aya no nyamba libairi bakonyoruocha igogo chikona obe kimwakarera iga dibagali okorera konya kona igonkorerore na baba gira bakorera igo iko mina isano 15 verse 7 8 9 Jeremiah bagira bali bakoru kukorera bagengi Jeremia. Komena isano. Ungo 7 bao bisaba mbona muwatibu. Nami nimewapepea kwa kipepeo katika malango ya inji. Ngoja kwanza asomeke gusi arafu ngerese Kiswahili omanye gosoma. Ngwa nyora. So abo njera basongira seme chionsi yense yabo naitira abana babo ye ebinto byane nasiriya abantu bane ekiagera tibangonchokereti batige chinchera chiabo ande kende abamkungu ababoraka igaire abange mono kobwa igaire
abange mono Ogomo kenyo nyanja. Elio. Narentira abaiti baite abamura. Narentira abaiti baitire. Baitira abamura mo basokati. Elio. Na batigire abanyina barebosa. Ororo na omondoko. Narentira obororo na omondoko. Gocha igorase bare mo basokano. Onyaro mokungu igore tabana batano na babere. Nigakogireka. Somo ichano. Nigakogireka somo ichano. Nae igwa kenda nayo chikonya gosoma igwa goikogireke iria bande bakorera kia banga motige tomorente ekero mobero ochire nande otoko morente ekera bantu baririre bakure ekia bakorire ekiagara gochiko igweriogi oso agochigicha bono goko genka inyora ngoyere na chieta koyoyo aya to koyoyo diri kwanga obe kimwakararega bono monto ogo chiko iwunga obe ominyoko makara ay ndakiri mongina go chiko igwa akorangaki kore mengoro arare merenaki enke tandere mago kwerengia kokonyore ekira makara karatigero ekiatura manyendo yogo jikaba naomba Biblia iseme kwa lugha ya Kiswahili. Nilikuwa nasema mama mkwe ambaye ni mchongezi, yeye kazi yake ni kuhakikisha ya kwamba aliyeviwa na mumewe ameondoka kwa boma, ameenda kukodisha nyumba huko ili hiyo kizazi kisiendelee. Naomba Biblia iseme nini itatendeka. Nami nimewapepea kwa kipepeo katika malango ya nchi. Nimewaondolea watoto wao. Inapidi kama ibada. Nimewaharibu watu wangu. Hata hivyo hawakurudi na kuziacha njia zao. Yes. Wajane wao wameongezeka kwangu. Wameongezeka kwake. Kuliko mchanga wa bahari. Kuliko mchanga wa bahari. Hata mwenye kuteka. Sasa inabidi ameleta wenye kuteka. Wakati wa dhuhuri. Yes. Juu ya mama wa vijana. Ni wakati wa dhuhuri juu ya wamama. Nimeleta hamu na maogofyo ya mpata ghafla. Yes. Mwanamke aliyezaa watoto 7. Ndio walikuwa watoto 7 na werevu sana. Amezimia. Sasa kazi yako ni kusimia badala ulilie mtoto wako, ukisikia sauti, ukisikia mayowe, kazi yako simia. Hivyo basi unapochimba shimo, chimba kiasi. Chimba ukichipima wewe mwenyewe, maana uenda ikawa mambo yatabadilika. Na ndio mmoja akaimba mambo yatafanya nini? Mambo ngiboromoka manyete Iwogo kora kende gionsi gekore korengereti ngana ba mangana ara korengaki. Na kuna baadhi ya wachane ambao ni wachanga, mwanaume amekufa, amemwacha achazaa mtoto, ana mtoto, na unasikia wamama wa kanisa wakimwambia ya kwamba sasa hata ingawa amekufa, sasa hatuoni haja yako ya kuenda, ni heri ukae. Sasa akikaa hicho kisasi kitahesabiwa nani? Maana ni msichana. Paulo anasema yeye ameruhusu wachane wachanga warudi wafanyiwe nini? Naomba Biblia iseme. Baba haijasema kwa Kiswahili, naomba nieleze kilugha. Bagina bare bakoro kuchikorera. Ekero mumura kure, mumuru tatigeti mwana, igatigo moise komosa. Ari ko bakanyatanga baba, naboko menya. Boro liario mongino ori ngumbari, ngasomba gako ega kweta kamotika bosa, lakini bono mochito ijoreti. Aye eibuku kinayo kora some kiagere buku erikire bori no moikonya sae iye odabanganje na nchire ababora kabe miaka emeke bakorenga ki 5 mstari wa 14 First Timothy. Timotheo wa kwanza 5 mstari wa 14. Biblia inasema nini? Basi napenda wajane. Sasa Paulo anasema anapenda wajane ambao si wazee, waolewe, wazae watoto, wawe na madaraka, ya nyumbani, hiyo tu, ili wasimpe adui nafasi kulaumu. Asimpe adui
nafasi ya kulaumu. Hiyo basi, ikiwa msichana amebaki na hajapata watoto na ikiwa hata jisimamia, hakuna haja akae mchane soko huru, wacha arudi aolewe. Ngakiyana tabeke kusi usengwatika kusoma. Ase igo na njire ababura kabatari ne myaka emenge banywa mwe bayibora abana igo tiba omoengereri ribaga igo naye gokorwa advice, make sure nge advice yokorwa neye korwe buku tari buna abantu bare gokora ririkare aro mate na jakanyanga abantu baigwerete kemira kubwe buku kerie buku egokana gokongana onyankoru bakoro bono kumera koru bakoro, yani koru bakoro. Na kuna baadhi ya watu wanasumbua wachane, unasikia akisema ya kwamba hata nikimfanyia hivi, hata akilia kwa Mwenyezi Mungu, Mungu hataona machozi, hata sikia kilio chao. Hata nikifanya chochote, Mungu hata niona na hata nifanyia chochote. Naomba Biblia iseme, Mungu huwa anaona, huwa anasikia kilio cha wachane, yatima na wageni. Bantu barako kende kionsi omo kobesa chibesa okogenda kuikwe woko bana wana naye chibesa chikoborete aye nkiaye chikoborete rendi nyamore babere nande chibaborete ngakiare chitari ko mobore kyara bwekore igo kwa igure muna kanga na teba igo kwa igure kiomineti anya gwako basiro mobora ke bituma moiranerie bituma tiga maswali amange kento kene yose kyo moboraka onye ngombe yarire bituma byo moboraka mosaba mabera taga tebanga ninta mate ibono ingige koba amba Biblia iseme 94 verse 6 7 8 9 Psalms Zaburi ngotumande ngande yende wanamuua mjane na mgeni wanawafisha yatima nao husema Bwana haoni. Mungu wa Yakobo hafikiri enyi wajinga miongoni mwa watu fikirini enyi wapumbavu mutakapopata akili tia sikio mahali pake asisikie aliyelifanya jicho asione. Ikiwa unamkosea mchane, yatima na mgeni, aliyetia sikio mahali pake lazima asikie kilio chao, lazima aone yale yote unawatendea. Ngoso makwale ngose ngwatika igatika. Naomba niende kwa wageni sasa. Ngana igo bago itaba bora kana bamenyi nechi ntakana nigo bago chiita ane batebanga na tubakorera iga monene tari korora Nyasaye Yakobo tamanyetia ya togokora iru abamo tamanyeti kaba no komanya iru abariri indiriri mora ababa ngaini ego gwakorire wono ine oyo tongeta mato tari koigwa oyo tongeta maiso tari korora igo Nyasaye otongeta maiso naroche bituruturu okona gokorera abamenyi okona gokorera chintakana okona gokorera ababoraka nakina ara chakera naye gokobo moboraka kabo moboraka bori tari moboraka soko huru igwa. Kuna baadhi ya wageni huwa tunawafanyia vibaya, maana sisi ndio tunawatunza, sisi ndio tunawalisha, tunawavalisha, yani unamfanyia vile unataka. 19 verse 33 to 35 Leviticus.
Nebiti kasinere ya gatatu kurwo mojakano ari buku ya gatatu abamenyi to baisa ko bakorera bo bamenyi se ya ino bamenye ta semeche ya ino o wakori mokorere abamenyi bamenye ta semeche ya ino buna mogokorera ababyare ba ino igwa buna kware ko igwo mwana o aliye chabati kae no momenyi kae no muri kwori buo buna kware ko igwo mwana wagore ruchianga gorera no momenyi yani keri kware ko chako igwo mwana wakorerwe naye korero momenyi bo lakini abange ntoli konyara iyo koboringa ninje ngina naise ngate ngina naise bagetegerete buna barwaire barure nyagitari bono ninje nkunya kuoreka naenda abande abamenyi aba babajanda gose babajanda omontekero ba arige to morikwa iga matebe tinga inche igonda gwakane buno motienyo era tariki 30 bakaigwana lakini emetienyo beko ro nonyere tato morikwa ri atanya gokora ngaki atana ko gubesa erindo moerio gochia buchire origeri gwa mari bose rigwa erindo mokungu otigara ne chibesa mosacho otigara ne chibesa Wiyanta garinga inche omaete chiombe chiane chanduzi riare elio tare koruzi nonye nesike ye ngombe eli tare gokora kindi 24 verse 10 Deuteronomy anengo manyokare mbora bakujirora mubwati buku oro muri kirasi masere kichareko ekore kichabono muri konda kujandika ke Soma mole. Soma. Deuteronomy 24 ungo ikomi. Aja mali kagate. Deuteronomy na kie kitabu kia gatano. Kero ja kurumo jakan. Tigatebe. Ekero okwa omogisangio egento kende yonsi singo Ekero ko yonsi singo baise gosoa ase nyomba yaye koira gento yanda abori ebyombe bikambire kenyoreke mbiro togote tigara beke bintu security obeke TV obeke kabati obeke gento erinde kero chia mosinyire ngakitogo chitu Wakitoka magara. Wagenda otwarete bintu biri bya byose pi. Twa motigo teneine. Ade twa bitakora ichuma. O kiesa batabora twa ini. Masase asegetunwa. Ono kuminga ki lakini iga wi serious. Igo bana bura Biblia ko tebe kero moko anda kosakura bande libono. Toba isago swase nyomba yaye koira egento keria kebekira ko baintenenera egento keria begete ko bantenenera to basa go soire inga kiango ego gwakore ayote nene isiko ya nyomba yaye oro komo ko anda kosakura ebinto biria begete ko bantenenera motenene isiko abaereri nero ra korentere gento ya karatiga nero ra korentere nere karatiga igo ko soma bunu manyete go soma mento kirikira nera korentere gento abeka ko baintenenera nera korentere gento abeka ko bantenenera igo abantu ogenda gusakura ngayogo tenena ane tigo igubure go teba Biblia ni musumeno inakat na nyuma soma go jinse onyo montoria no motaka ono nyoro motaka no nyo baere irie bintebio to baisa kogenda korara negento keria kiaye kerebuo no na moiro chairman naenda urarengereria igoto keira erinde kerare mpaka mambi eraisa korara mpaka mambi gego ekero bogo chia koira omoira nerie egetama kwambare rinde ekero bogo chikoira omoira ne amba kwamba rinde bisie ebu nariara go seseni igo ebuku yanjete abakungu tobeke chigwawa motu togenda gosakora
na igo gwakorira yare boronga sobo cio bwa manene Nyasao oyo kwaire konda rindi soma kuchinze ntange kondere tobaisa gokorera bobe omonto morikworo motaka tobaisa gukorera bubi omonto omorikwa oro omotaka na oremeire naende oremeire karabo omonto mino araba omonto omino omoisiraeli omoisiraeli gosoma menye omenyete ase ense yaino omenyete ase ense yaino rituko riria akorete emeremo rituko riria akorete emeremo omoeng'eria yaye ritang'ani eria yaye ritang'ani eriobatire erioba ritaragwa igo igwete ekero ko omonto ekonda nario okwebanga korigi chibesa gosota keire korarigi chibesa gokorari Bibilia yateba ng'erioba ndibosa gokora ki ndigwa erioba riragungi kerabe ekiagerere n'omotaka nigo asemeretie konyora eng'eria yaye igwa ekiagera ari omotaka igara oberinga nse kogenda ng'egu siringi 150 ngora 50 ekebanda gia esabuni ngora amaguta siringi 20 ngora egento kende gia siringi 30 50 chitigara omwana charaire esukuru ogochigocha gakorira koinoka agogotebi ng'a rende gotekorabo ng'a ngokumiore saa 10 etaraika ona 10 ng'ero bono nkiekagontebia ng'a ngokumiore buna ikomi ekumeti omobuko nere esababu gachere ekonda buo igo bana ekige gochi bakonyora so onye tokomwakana nigara abaise korera ase omonene igoro yao one kero otari komwakana igakorera ase omonene igoro yao naende ayio nigara abe ebibasore oro one kero akorera ase omonene igoro yao igekoba ebibasore mokungu no are edini oganya oremeru bwakichuma oruona are neteni eria aremeretu mokungu oboka mabia teunga minyokorere kere mensi ataragende kanisa arakora chibesa ng'aka chiote imamo mino inche sabato tindi go sabudeni ekero kwamanyete ng'a sabato toli go sabudeni ayabogo kichuma akana toki eteni yao tigo bokora tigo bochanja Bibilia yateba ng'a uno omonto akoinoka iga korang'a ki koro mbarenga babwata anto bakora bakorera chi ngago orakwa au baira niyo koba konse bugango tiganda aboria omonto orio obegete ogogokorera ekonda orakwa ing'ana kiarare rogoteba otuomo minto onuseti obotaka onuseti obotaka agankonya nkabekinde gose igarare ringa minto agantumia muno moke bokimbo omokoro egitincheti ninyore kende korubua igakia makweri aya mang'ana kia omonto origete ekonda ararerera abangu akwa omonto origete buo okorera emeremo omomenyi ore mwao arabori ng'a karatotebia ekikwanyorire korubua omete inkiaratebe ekiagera onye chiarengeribu kwaramoa 200 wamateja tiere 800 echi kwamo agatoke kwamogarera 200 yatigara 600 kwaronga kwamo obosio motoriro yani okona komo minus wacha gukura komo siringi 300 koboko oroje 300 echi nkichira mokonye koko monte ekonda ekiagara na ase emeretie moebese bwateraniri erinda tumienke nanke chikore ng'aki erinde otebanga inje mochiona tore gocha lakini nyomenda akandika buoye nona are korusi nkorue keombe erinde kero nachiko chiegwamo nkanyora cheisanire mori nkagure mori korue mori ngatwara gentoki eng'ombe takoriko monto bosaigo ayekwanya gwetoki buna gokonyire lakini ere tana gokonye kakende ekiatoteti omoechi bwateraniri okomochi bwateraniri gochi koene na tacha inche nyegeri iga nonya nabanyene ekonda koro omonto bwe ntekekere mo anga tulikokore ronde bwensi ekonda ng'a yani ng'a gicha korangeri paka riria taigu gwakana ng'a kwayerera ng'a bono rende nkore ki ng'a ribaga nare korara aye Bibilia bateba ng'o omonto omanyete emeremo yaye buya tari gokora ronde bwensi bona aye goika bwe bage ng'aki ari ning'enda nkore iga aria igonda arosi egetiringero ese rientindi etari komogana monto ogera abase konara gwatigara isigo naende kwamanya ng'a moina aere
oyere no mosongo unakuwa inokaiga omogano oyo okorire ng'aki ande gokora to omonto agocha gokorera ekonda onye gokonywa echae nera anyuga entoki bona echae ng'entoki ng'omaete amabere gakina gonkogora amabere bono gokogora amabere inki moenere echae gakogenda gochia bwate ng'a onye tari echae nyomenda ng'a omorando obwata babakanga agontinera inse bono nyomenda ase eng'encho ang'e echae bono na omokong'u nakorete ki ande gokomoobora akoirera abana takomobarera ng'a obosi narugete obora obwo omaete na omotorire orenge igo nomaete omotorire ongwanise baindi gokomenta ekiogosia ng'a igo 180 chiakorire ki Susana isate ebungo bitatu egoteba ng'a moyo muya orusi ng'ombe arari. Mwenyezi Mungu awabariki. Amen. Naboliwe na kindaralie asamanyi ng'ondi Koboliwa samabira ye nabiro mwana ye bodi koboliwa asamanyi ng'ondi Yesu koboliwa Tata Nyasaye biamana asing'encho gwakwanera mana intwe ase eriogiri koigweka magega twamenyire nababora kane echintakana nabamenyi bobe ase eng'encho ogotamanya ng'a niki kera ase amariko bono twasabire otwabere ase twabamocheire ekiagera twanyorire ng'aya tokobakorera amabe na intwe goika otwakane bono omonene twasabire otokonyega tokorwa ekero chichuma echibere chikoera na intwe tobabao nekero chintakana echi nababoraka bagotorigererire abamenyi batebe twaumeranera amo naye buna totana kuumerana rinde naende twakorera Yesu buna totana gokorora rinde bono tokonyega tokomenya nabuto bw'omong'uso erinde bachasore batatebire ring'ana nekero toregereri tukase rinde okwana amo na intwe buna orarorere buya nakwo ogosaba ase Yesu yore omotori oito. Amen. Yasimwamu minyokango egedaeka. Yasimwamu. Karaba abonire nkorangirinda bao. Kuwa kanisani hakutoshi na kutoa zaka hakutoshi na kutunza sabato hakutoshi bila msalaba wa Yesu, bila msalaba wa Yesu. Kuwa kanisani hakutoshi na kutoa zaka hakutoshi na kutunza sabato hakutoshi bila msalaba wa Yesu, bila msalaba. Abana bari bararia chiro nyombeli echiro kamuranje karuo mwesi pimoso bamusangirirano. Abana bari murase echiro nyombeli echiro karuo mwesi moso aso musangirirano. Onde tatoka magu. Ndugu yako kwa njia ya upendo, kwani jibu la upole hutuliza hasira. Zungumza naye ndugu yako kwa njia ya upendo, kwani jibu la upole hutuliza hasira. Jamani, tupendane, amri iliyo kuu. Tusichukiane, sisi jamii ya Mungu. Tabia ya Yesu
Yesu ni upendo, amani na umoja. Tabia ya Yesu ni upendo, amani na umoja. Jamani tupendane, amri iliyo kuu. Tusichukiane, sisi jamii ya Mungu. Tabia ya Yesu ni upendo, amani na umoja. Tabia ya Yesu ni upendo, amani na umoja. One, two. Ulimi wa hekima utamka maarifa, bali vinywa vya wapumbavu humwaga upumbavu. Ulimi wa hekima utamka maarifa, bali vinywa vya wapumbavu humwaga upumbavu. Jamani tupendane, amri iliyo kuu. Tusichukiane, sisi jamii ya Mungu. Tabia ya Yesu ni upendo, amani na umoja. Tabia ya Yesu ni upendo, amani na umoja. Jamani tupendane, amri iliyo kuu. Tusichukiane, sisi jamii ya Mungu. Tabia ya Yesu ni upendo, amani na umoja. Tabia ya Yesu ni upendo, amani na umoja. Shahidi wa uongo ataadhibiwa, bali asemaye uongo ataangamia. Shahidi wa uongo ataadhibiwa, bali asemaye uongo ataangamia. Jamani tupendane, amri iliyo kuu. Tusichukiane, sisi jamii ya Mungu. Tabia ya Yesu ni upendo, amani na umoja. Tabia ya Yesu ni upendo, amani na umoja. Jamani tupendane, amri iliyo kuu. Tusichukiane, sisi jamii ya Mungu. Tabia ya Yesu ni upendo, amani na umoja. Tabia ya Yesu ni upendo, amani na umoja. Jamani tupendane, amri iliyo kuu. Tusichukiane, sisi jamii ya Mungu. Tabia ya Yesu ni upendo, amani na umoja. Tabia ya Yesu ni upendo, amani na umoja. Jamani tupendane, amri iliyo kuu. Tusichukiane, sisi jamii ya Mungu. Tabia ya Yesu ni upendo, amani na umoja. Tabia ya Yesu ni upendo, amani na umoja. Akimoko batebia basi, tumefika katika kipindi cha mahubiri jioni ya leo, na kabla sijamleta mchungaji Pastor Patrick, na naomba tusimame ndio tuombe. Tusimame ili tuombe.
Baba tena Mungu wetu, tunakushukuru kwa masaa haya ambapo umetuleta hapa kwa minajili ya neno lako. Mchungaji wako atakaposimama mbele yetu, mmekabidhi mikononi mwako, ili Roho Mtakatifu amuongoze, ili atuletee neno kwa njia ambayo wewe mwenyewe Baba utapenda. Hilo ndilo ombi letu katika jina la Yesu Kristo ambaye ni mwombezi wetu. Ni wangapi wanakaribisha Pastor Patrick Musongo? Pastor, karibu. Asante sana mtumishi wa Mungu. Ningependa kuwasalimia Bwana wetu Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana wetu Yesu asifiwe. Asante sana, nashukuru. Nataka nione wangapi wanaendelea kubarikiwa na mkutano huu. Wangapi wanaendelea kubarikiwa. Mungu abariki kila wetu. Tuko hapa jinsi Mungu alikusudia, na tuko hapa jinsi Mungu alitutuma. Na tulisema tuko hapa kwa ajili ya mambo kadha wa kadha. Tulisema mahubiri yatakuwa hapa, kipindi cha jamii kitakuwa hapa, kipindi cha unabii kitakuwa hapa, kipindi cha sinema kitakuwa hapa, na pia maombi yatakuwa mahali hapa kwa ajili ya mahitaji ya kila mmoja wetu, kwa sababu Mungu ametutuma hapa na ametuahidi kututendea mambo makubwa. Tuna uhakika katika mkutano huu kila mmoja wetu atatoka na jibu ya maombi yetu. Bwana wetu Yesu asifiwe. Jambo lingine nataka kusema ni kwamba tumeanza masomo ya VOP. Tunaendelea nayo hapa. Leo tulikuwa hapa yakiendelea, na kesho pia yanaendelea. Baada ya kusoma hayo masomo ya VOP kutakuwa na graduation. Graduation itakuwa hapa, watu wapate vyeti wakigraduate katika uwanja huu. Pia jambo lingine tutakuwa nalo ni ubatizo mkubwa Sabato ya tarehe 24. Tarehe 24 tutakuwa na ubatizo mkubwa maeneo. Kwa hivyo tujiandae kwa kila moja ya hivyo vipi, pamoja na ubatizo ujao. Jana tulisema mada yetu ilikuwa ya kwamba tuko namna gani? Tuko namna gani? Ndivya. Ndivya. Nchembu yande. Mbiande. Ule ni kama analeta vizuri. Nchembu yande. Tulisema nje, na mtu akisema kichwa yake inakaa shoka nje, na akisema miguu inakaa kama ile miti ya kupiga nje, na macho kama inakaa kama nje. Kwa sababu Mungu anasema alipomaliza kuumba na kaumba mwanaume na mwanamke, akaona ni vyema sana. Nje yande. Nataka uambie mwenye ako karibu na wewe, kuna wenye wako hapa jana. Nataka umwambie nje mbuyande. Ambia yeye nje byande. Na tuliona ya kwamba katika kitabu cha Zaburi 139 fungu la 13 na 14 ya kwamba Mungu ndiye anatuumba tumboni mwa mama zetu. Kwa hivyo wale ambao tunafanya vitu vinaitwa abortion, vitu vinaitwa namna gani? Mnavijua hivyo vitu mbaya sana. Unajua kuna watu wanakaa hapa, lakini siku ya hukumu mtashangaa, kwa sababu siku ya mwisho ile abortion ulifanya itakuja, ile damu itakuja ikilia,
ikisema mami, na wewe umekuwa ukitudanganya, hujafanya chochote. Ile abortion, usifanye hiyo vitu. Mtoto atakuwa analia namna gani? Damu ile ulifanya abortion. Mami, inataka ikushike leso. Tuwache hizo vitu. Ati sasa nitafanyaje na mtoto ako shule? Mtoto kama ako shule na ana mimba, azae. Akipata mimba afanye nini? Azae. Wachana na maneno ya kusema sasa nitafanyaje, na ameenda tu college, ameingia college. Azae, apate mtoto, kwa sababu anayeumba watoto katika tumbo ni nani? Unajua kuna watu wameishi miaka na hawajawahi pata mtoto, na we unang'ang'ana kutoa na unalipa. Yani unang'ang'ana kutoa tena unalipa. Hasara mbili. Hasara ya mtoto, hasara ya kulipa. We ni fake. Kama unafanya mambo kama hayo, we ni fake. Unajua kukua fake? Kukua fake ni kujifanya mtu na we si mtu. Huyu tari, mnajua wanasemanga huyu tari nani? Omondo. Huyu tari omondo. Na wewe unang'ang'ana kutembea, unapita mbele yetu, tunasema huyu tari. Tuache hiyo maneno. Kama yamekuwa yakiendelea, yakome, na wale wamekuwa wakiendeleza, naomba Mungu awasamehe, ili kuanzia leo wakuwe watu ambao wako poa. Mungu ndiye alituumba tumboni mwa mama zetu, na kisha tuumba, Biblia inasema alituumba kwa njia ya ajabu na ya kutisha. Kwa hivyo mtu asikustue wakati unatembea, wakati unaongea, wakati unakula. Tembea, kuongea, kukula, chochote unafanya, ufanye ukijua ya kwamba Mungu alikuumba kwa njia ya ajabu na ya kutisha. Haleluya. Amen. Mwenye atakuita ng'ombe, mwambie mimi si ng'ombe, mimi niko namna gani? Poa. Mwenye atakuita chura, mwambie mimi sio chura, mimi niko namna gani? Poa. Mada ya leo inauliza hivi. Ni swali linaulizwa hivi. Unapigana ukiwa pande gani? Unapigana ukiwa pande gani? That is the topic ya leo. Unapigana ukiwa pande gani? Unapigana ukiwa pande gani? Hiyo ndio mada ya leo. Unapigana ukiwa pande gani? Tuombe. Twakushukuru Mungu wetu kwa sababu umejaa wema na fadhili, na lengo lako na kusudi lako ni sisi tupate uzima wa milele. Basi katika kongamano hili tufungue masikio ya kiroho, tukapate kuvutwa na mvuto wako, tukaingie zizini mwako na kupata uzima wa milele. Nami nitwae kama chombo chako, neno lako lisikike vyema masikioni mwetu. Ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba tukiamini. Amen. Nataka niambie kila mmoja wetu, vita vinaendelea. Vita vinaendelea. Lakini swali, unapigana ukiwa pande gani? Katika vita vinavyoendelea, hakuna hata mtu mmoja ambaye hapigani. Hebu nione mtu mwenye hajawahi gonjeka. Hujawahi gonjeka? Hujawahi kabisa gonjeka? Nione.